Po novom zakonu kazne za prometne prekršaje naplaćuju se odmah uz popust 50%. Stručnjaci se slažu da će zbog ove pogodnosti Zagorci godišnje ušparati preko 4 milijarde kuna, koji će vjerojatno potrošiti na gemište, tako da nikom ništa. A naša ekipa je provela dan s policijskom patrolom i provjerila kako provođenje novog zakona izgleda u praksi. Gospodine, ali vi znate što ste napravili sad? Hoćete malo izaći iz vozila, molim vas. Tu dolje ste vozili 130 na sat. To vam je 1000 kuna. Dobro, onda 500. 250. Pa dobro, račun vam ne mogu sad dati jer nije stigla aparatura, ali poslije ću vam to na poštu. Ovo, izvolite prometnu i malo ipak pripaziti idući put, ne tako brzo voziti. Hvala. Šta smo to upravo vidjeli? Vidjeli smo primjenu novog prometnog zakona sa naglaskom na cjenkanje. Aha. A kako ide sama naplata? Jel to ide preko gotovine? Pa preko, nismo još uveli ovo kartično da provlačimo i to, ali mi evo stanemo kraj bankomata pa ipak da se izađe ljudima u susret. Znate i sami kakva je situacija. Znači vi kao policajac ste zadovoljni s ovim novim zakonom? Pa jes, zadovoljni smo mi, nego brate, puno je aparature ti. Koja aparatura? Pa ove što nije stigla, taman. Jel to ovo za... Evo aparature, tu potpisati. Aha, potpisati. De, uzmi to, odi tamo do auta, ostavi to. Boro! De, preuzmi ovo. Evo vidite vi sami, to je fiskalna blagajna. Printer, skener cartridge, toner i internet, onaj stik. Ima i to sve se mora vući. Ali, ako će biti bolji red i to, mi smo za to prvi. Nema problema. Provjeli smo i što tajkunov sin misli o novom zakonu. Evo, ja baš sad dolazim iz policije i iskoristio sam popust za plaćanje unaprijed. U subotu idem van s dečkima i uzeli smo 2 prelaska kroz crveno i uzeli smo, dakle, vožnja u alkoholiziranom stanju u suprotnom smjeru i još sam potrefio bio popust tako da kupiš 2, dobiješ 3 i još smo si uzeli jedno nepropisno parkiranje. Tako da je meni super ovaj novi zakon.